سلاف عباس از پرساته از حول بدم برسه بدم لبالی پرسی ازش مهوان خواهش بکن بیستگدن حال حاضر لدیاربکر جبر کل باکوری کردستان لگرک بازار باکوری کردستان رجعه که یا زیده ساده هفتی هر وها هفتی زیده تر جیان کرداش بر کو دنگ خود آبون کمال قلشتار اولو سرنکتنا کمال قلشتار اولو دناف کردان دجی بو سبب اوه که یعنی خمگینیه که ببینه جالیه دم و هر وها سرکومار ترک رجب طایب اردوغان یعنی 2030 حتی 2014 سرک وزیر بو در دوره 11 سالان و در دوره 9 سالجی سرکوماره بگشتی اگر 5 سال دنجی سرکوماریا بی بردوام بکه بگشتی 25-26 سالان اداره ترکیه ده دستی ویده یعنی او ده بیرانگی ترکیه ده اداره بکر ایجا مخالفت ده بیجه سبب پرسکریکن آبوری پاجدمایینا ترکیه دواره دموکراسیه ده المافه مروان ده همو افده سلاتارا رجب طایب اردوغان به بیرانگی رخنه آن لید که لی اخبار دی رجب طایب اردوغان جی دبین کو ام بونه تأمینات استقراره و بیرانگی جی هر وها ولاتی ترجیح خو ددنوا یعنی وان هل دبجرن به بیرانگی ام مهوا از درباس مهوان خواب مهوان مجی رها روحاوی اولاد دیرکتور هر وها ناوندا لیکولینین کرد لباکورین کردستان به تایباتی لیکولینان دکن او جمع باشتر هر وها دزانن که خلق چه فکر چه بیجه لگوری بان لیکولینان هم خیراتن برس رها روحاوی اولاد بله پشتی وی که یعنی صلاح الدین دمیرتاشی و هر وها اوجی یک جا آمورن وی هل بجارتنی بون یعنی کمپانیایی بون سرکومار ترکیه اردوغان دوه لانکاره لستانبول گود کو حتی و دستلاتارنش خبری جدو گو صلاح الدین دمیرتاش برنادن آزاد ناکن خلشتار اولو گو او ببین دستلاتار او ده آزاد بکن وان گوتنین سرکومار ترکیه اردوغان و بگشتی آخافتن او یا شویدن و چه آخاند؟ نه وقت اردوغان دمین بجارت پروسس هل بجارتنه ده و ام بیشن سنکی سرد دمشینه زور دمشینه کمپانیا خو لی وقت بسر دکه در دکه بالکونش باکی آخافتنه که دکه کو بدلی هر کسیه لیوی جاره وسانه کر اینکه تندو توج آخفی او جی چند ام بیشن چند سبب وی هنه آیه کم اردوغان لدیجی امام اغلو و منصور یواش دخوازه کو انقره و استانبولش دستواندی سابق لی ده ماه پشتره البجارتنی وان باجارانه هنه البجارتنی هرمی هنه دخوازه کو وی کمپانی بدومینه حتی وی چاقی کو کاری به وانجی تک ببه یک اف مثلا لی دیسا و آخفتنا وی تیوی معنی کو اردوغان وی دما پشته جبو کردن نه سیاست کم بیشن حقوقی انجی سیاست یک باش بمشینه جبر کو بردان اقلشتر اغلو دادگاه ببورن بردان دمیرتاش قرار دادگاه بلند ترکیه هست که دمیرتاش وره بردان یعنی اف قرار حقوقیه لی سیاست و قراری ناینجی اف تبی معنی کو اف دما پیشمه پروسس و لگور دل سیاست بمشه نه لگور دل حقوقی و وقت قال سلاطین دمیرتاش تکر ملتجی جرا ایدام فلان خواست او خود دل مراد ترسینه لی اردوغان وک و گوت احتمال کو بیشن جمهوریت تک ست سالی ده جشار پارام پاره کیوی او وی رفبره به لیدی وی دمیده لازمه کو اگر دخوازه به سر کماری هر کسی دوی روی خودی سال کرده و مثلا کرد و گرینه به وی تکلیه نباید. tam به وی مسئله و گردای بحثات سالیان نیا ترکیه جیده که سر کمار ترکیه بشه که زده یا کردان لوان بازارن به طیبتی این سرحد و این به هرم دنگ خواه ندانه جبو کو دنگ وان بگره آنکو پشتریا وان بگره دهل بجارتن روابریان هرمی هنه آنکو دوی سیاست خود دا کو بهستر ببه دبه کو وشخواه گوه هشک ببله بله سیاست ویا کرد هیچ ناگو هر بیاوه yani işareti ku Tayyip Erdoğan dedim işaret de tüne ku am bejin siyaseta ve Kurd ve vara guartin ne diş az disaji qada siyaseta Türkiye be harekete bel diyar na beku na iro Erdoğan avantaj ek dest bile ku lidij yani Kurda pişgiri ne danavi ve disaji kazanç kiriye disaji serketiye na iro Erdoğan dibej azna muhtacı Kurdama eğer ne usabiya yani Kurd siyasetek dün bir meşandana Erdoğan iro muhtacı Kurdabiya ihtimal ekmezin bu kuruyor Kurda Bulgarya o siyasetek dün bir meşanda. Ev çi bu ev siyaset biya ve yani çi bikarana Kurda siyasetek çi abre ve birbirine? Naha navbera siyaseta Kurdan bejin HDP
و اردوغان ده هم زان نقاش هنه نافکوکی هنه پروسسک به هفرم مشاندن له هفنه کرن او پروسسا جهالی رابو فلان بیوان جور ده هنکی دجمناتی کتیه ناف هر ده آلیاله دیسا جی وقتا وسا بود سیاست کرد ترجیح خو جبو سیاست دن زو اشکره کر و هنکی yani Erdoğan zanı bu ki siyasete kurt pişkiriye nadavi edinci zanı bu ki ve mecburu pişkiriye bidinwan jiber ve ki hinki imkanı tedid kurmancı ile bejin ayar evi hinki erzan şu ayar siyasete kurt hinki erzan şu jiber ve ki hinki siyaset hatmiye eğer hatta roja davi kanun bu gotana em قرار خو لگور خو ددن yani em namzet xo cuda derdixin ve çağı bu tura duyam ihtimal ki Kılıçdaroğlu Erdoğan mina hev derxistana bu her dici mecburi kurda biyana ve çağı kanı bu siyasete nu bedana peşxalle iro ev fersandaj des kurda bu siyasete kurtçuya. Bel her du geren helbijartını bedavi bon parlamenter hatın helbijartın edi kabina ser komariye de be avakirin دما کو امبر خوا دنه به تایبتی وزارت کار نافخوا وزارت داده و هر وها وزارت درو زیادتر وکی کو مناسبت با کردی و کرداره چه ده د کابینه نویا سرک وزیر سرک کماریه ده وان هر سه پستا یعنی کسین آنکو سیاست چا به مشاندن ویل کرداره لهفدن yani ve mesele de nikarin kala kesayet tabikin jiber ku Türkiye kesayet ne siyaset mühime ev siyasetacı ilo siyasete keseki taneye Erdoğan'ı. Na eğer vakminak siyaset ne aştiyana ve siyaset lidiji kurda ve vezaret dade Bekir Bozdağ Kurd beji siyaset lidiji kurda demeşe. La aliyedin eğer siyasetek aştiyana ve yekimina Süleyman Soylucu dibe aştihaz dibe insaneki demokratçı ver ve yeki aheri mühim ve ku Erdoğan hiç kararı bide. Yani siyasetek çavabı meşine. Eğer Erdoğan bu xazı ve siyasetek demokrat anormal bimeşine ki vere servi makamı jî evet tekiliye normal bimeşine. Dîsa jî imkanı viyaj verdi. Deme zor de jî navbera tekiliyen Türkiye u embejin Herêma Kurdistanê dîsa tekiliye baş teda çêdibin. Belki vezîrê derveyî iskanı embejin meselek istisnaya yani Türkiye politikak zor bimeşe jî dîsa jî navbera her welatan kanı ve وزارتی کی وسه و کو تکلیه باش بمشینه و احتمال هست. بله. ام وگر اندی ساهنده که انجام هل بجارتنه رجا بیشتر بونا کردن لگوری تورا یکی آنکو گرا یکی هنده که کمتر بو سبب و هندک بحث کرده بو هند کانش مرهنه که وکن یعنی چما رجا کرده دگرا یک دو هنده کمتر بو. نه رجا تبلیغونا کرده هل بجارتنه تورا یکم دجی کمتر بو. از ویا موتیواسیونا HDP قیم نکر کو dengleri xwe be ser sanduqê wisa ew dikim yani formalize dikim ji ber ku kampanya wanên ki lawastî bûn yekî min Selahattin Demirtaş tune bû filan bîvan lê di gera duyan de hinkî dikên bû yani li Tirkiye jî kêm bû lê Kurdan hinkî dikên bû çima wisa bû çünkü hêviya Kurdan hinkî şikest çend faktör e bûn ayekem ihtimala ku Kılıçdaroğlu qezenc bike hinkî kêm bû ji ber ku Erdoğan çelû neh û nîv standî bû Kılıçdaroğlu çelûçar yani zor bu ki Kılıçdaroğlu serkeve heviyana kaşkest. Aheri mühim tura duyan da jiber ki Kılıçdaroğlu piştiriya nijatperestên Türk bigre hinki siyaseta xwe guhert. Em bêjin gotinên nijatperest bilind kirin û li dijî em bêjin penaberên Sûrî ew kirin yani gotinê tund kirin. Yani van gotina Kurd jî êşandin. Aheri mühim gotinên nijatperest Kurd eşandın o hani Kurd ji sanduqê dur ketin. Yani emkanın bejin boykot jikirin emkanın bejin sanduqê sar jibun. Mirov dikare bibêje sebebê serneketna Kılıçdaroğlu Kurd bûn? Em nikarin bêjin sedî sed serneketina Kılıçdaroğlu Kurd bûn ji ber ku ê ku ferqa wan di nav yani em bêjin astek rejeyek heye ku gelê Tirkiye çûye tevlî sanduqê bî. Eger ê Kurdan jî qasî wan biya dîsa jî Kılıçdaroğlu ser nediketir. Yani de tura duyam da 450,000 kes, de tura yekem de 450,000 kes, iro tu milyona ki teki ray bidi ser ray Kılıçdaroğlu bir sajib sermakedir. Problema her imazın ev bu ku de tura duyam da le Türkiye, le seranseri Türkiye tevlibuna helbijartınan begiştik yani bu böyle. Evji performansa muhalefeti jiber kuvak mungot fark zede bu henek heviye wan şikest ne çün ser sanduqa ihtimalek mezine ku bobiya. Em dîsa hinekî vegerin siyaseta ser û komar yan ku siyaseta hikûmetî AK Parti ya Kurd
دمکان برای خود دنی دبیجن کو دنوا 21 سال در سلطاری وان ده گله گاف جبو چرا سرکنا پرسا کرد آویتنه ریل بر ifade کرنا آنکو گوتنا کردی و بوی رنگی کردی و کردستانی وکرنه هنک گاف آویتنه کو پیشیل ردو انکار و اسیمیلاسیونی گرتنه یعنی افج پارچه کیش بانگشه و هل بجارتنه بو جوان گاوه کو د مثلا کرد حتی نو کو هاتنه آویتن هون باورن ما اخبارتی بسکنه و گاون نوتر نه آویجی یان اگر که کو دوان مثلا ده هنک گاون باشتر جی باویجه Yani jiro dem gotine busam yani tahmin zorun le disaji na Erdoğan vak ve got hatta na da asta mesela çaresekirine mesela kurda aslı gavin başavetine le ev bu xaza kane baveje le iro Erdoğan jive mesele dest berdaya na xaza gava baveje az tahmin nakim ji vak ambejin dersen el bijartan ji fakülteyin kurdoloji tahminat ev verin girtin yani Erdoğan belki paş ve neçe levehin ki bisekine. Len hal qada bakur siyasetek nu derketiye vali. Hüda par hundizanın Erdoğan'a ittifak ekir. U kete meclisi. Na ihtimal ku destlatari ve qada siyaset li bakur jühda parayın ki berfrahtir bike. U ve le siyaset yani qada siyaset li HDP'nin ki tengasi jivel çeybe. Deve denge de eğer Hüdapar siyasetek alternatif akurdane baştırma işine belki bir aktör ki behestir dikada mesela kurda belki amkala do aktora bikin ne tanıyan bejin siyasete çepkir seküler AHDP belki ambejin siyasete İslami muhafazakar Hüdapar'ı belki aktör o canavan peyama dedin burası canavan peyama dedin le henki usul Erdoğan bir rojava u bqandile vejigireda yani duhaze ve mesela hevra hal bike le dve prosesi de az şu tahmin nakim ku bqandilere prosese kirmeşine belki baliye ki bxalkire direkt yani hen ambejin gavan bavejek u xalq jirazibe henekji belki devletin navnetevire vak le roja ve siyaseta xud meşine le tu işaret ana da ku ve prosesi de ve tekiliye ve pekekire tekiliye başçıyken. Beli direktörü navenda lekulinin Kurd bres raha ruhavi oğlu zor spas. Spas hoş. Beli mala baba Abbas beli rawş le bakur le vedere bi rengi bu disan ve garen hewler.